ole thlir tu le ngai thatu song song te in zawain chibai le vek ule me ni som panga sang ni som ni panga ni ya tun ruma chuan in India le Pakistan buaina update kan ron nei le dona ti chuan in hei China lampang te pon min ron ti buai ve le a kan mi hlim o zol nei kan ti te khan an lo soilok to thina China ra lian te khang te kan ron soi dona ti chuan in hei Pakistan lama atual chung buaina anasa via wa Balochistan ten zalen na an sula independent nan puang ve mak boka chung te chu kan ron soyanga ama sein hei India security force ten jais terrorist hoka pathum lai pulwama lama an lo ka phlum le a engpon isela pehelgam buaina hi India sarkar hi anin ngoi bo pui mai atum lo ti chu chiang khom mai ti chuan in hei China lampang hi anin India ram min ron ti buai ve le a beng warna hian kim changin ram posa kanan chirange India in China thil ti tumma du lo randir jaisual chuan vo in ni som pali thanga sang ni som ni panga chhun khan China in Arunachal Pradesh a mun thren khat ming tha ka tum chu India in a du lo thu le apom don lo thu a soi te tra lama ni ram po ni lo India ram ming paron thak tum ve rengot China China hian eng chiang ya tum man soi zelang kan chir potang randir jaisu chun China hian India rama Arunachal Pradesh state mun ming vua tumna omzenei lovin alakal pui chun zom zel ti soin China thil tum hi kan pom lova an thil ti tum hi kan ho lati press meet a zona changin randir jaisu chuan hetianga mingthak danglam na hian Arunachal Pradesh din mun ati danglam don chuang lo ti in India ram chung ani reng don thu a soi soi ve makangai tiklai point China ramani ngai lo ani China chu ming an thak tum hi an ram chin Tibet chimlam bial ni in an soi thung ave le rengot thina kan China ho India le Pakistan in mu thiam lo awanga in dona in ziom lam apan lai takin China nen kanin kara thomaron om engpon isela China hi chu min ti buen tuma hei Google vela chon in lo mur to in karinga Apple company China ho hi India ramaron in suan lu vekan tumani mo India raman ron in suan lu vek chon China economy hi emaw chana angong poi ve don ani chu China hi anin mo an du lova India ti buaya India ram hi ram buai angaron chua hi an tum ni berina langa Pakistan mangin ti khani min ron ti buaya ma se an air defense system te thatok lawa kan chu chezela Pakistan lampon min dongam tasilawa dihan China in India ram mason tur amani aya economy thazok ram mason ram chang kangzok kan ni lawin kan ram chunga company Apple company le company sang rodim bun tur hi an du lawati hianin Pakistan kaltangin min ti boya Pakistan in min ti boy chun zong mam lo wangin ti hian an mani in min ron ti boyan tum vele ni te po inangai theya China ho hearing lo mi te an ni boka an ril ru hi a chetak zetani engpon isela China hian min ron ti boy pon ise India tan hiran lo om lo until siam vela that lo ziah khat tikhan Pakistan nen kanin dona kan hriat vek to kha an ril ru hi aten om India mason turi an dang chat hi an tum ve na sa ni an ngei om khop mai ti chuan in hei India le Pakistan buaina thuthar emaw kan mu thei ang kan la khoma ama sa in puzairem thanga thuziak I kanan chiar le photange Pakistan mi pui an lawm lo India le Pakistan chu rei lo te an hanin dova hemi chung hian Pakistan mi pui te an lawm lo le ti mi pui tam tak an kom atangin alang theya an kom lem lo mani video ti chuak tu te point India an ngam lo zian soina sa hle an soidan thren khathan tar lang masata ila India hian engwangin nge kan ram hroi tu te an ron bom jok lo le Prime Minister po nei mumal thei lo ram in ro save vak ringot ram kan ni za thlak lu tu India khan missile somni pali vel an ron tholu ta an tuman thel lo veka kan airbase te po a chena sa nei tha kanin ti viaw ni lom ni enga tinge kan lo ka thak lo India hi chu kan khan lo hle ti pomang u India hian ma ason ma economy a sang tak an ni to keni ve hi enge kan ni eitur ma mo ngoi kan ni India rama Muslim an ti du da ti te chu ti ve mai kan chung te an tam lutuk nuam po an ti Pakistan a lo om te chu an du lo na salutuk aril tram re theya om turin Pakistan a hian an lo lut lul lowang a reporter Bilawal Buto Khan tuya luan lo chuan thi sena luang ang ati kha enge ingai dan
buta chu ka eizowa afafu kan pai mai buto hian a soi ve mai ani po England a atlan chiat dai hi asim munir army chief po hian enge ahlo engwang nge anu pui fanau te England a ada da kan sipai tam tak bang thut te hi engwang nge ai mim ho tu pa oisi Bangladesh a putar pakhat kha alo dak ve ang zu azuba India marchak state alo soi ve khangla India wanga Bangladesh ni kha shero u atul chuan kan sa khona le in u naw na hi da tha in Muslim te hi in ma dang tur che u in kan ding nge yang Shahid Afridi Pakistan cricketer Lar Khan nunaw poi soilo te bitum angin India khamin puwa awai si tunge chu Kabula jokar ming mai lam reng su khatia Pakistan Defense Minister in interview na afin fiana atan social media mang pheka chu mi pui tam takin zatlak an ti thuan soi lekha pakhat dar viral a chuan Pakistan Air Vice Marshal chu Kirana Hills nuclear mun puya ven him zolawa wangin bana ni thua in ziaka masen news channel lama chuan mutura omri lo Pakistan nuclear mun pui India ina bomba wangle nuclear zungzam le dia somput ru chungchanga US one expert team Pakistan a atir ti asoi tuntrum India le Pakistan buena chuan Indian Muslim le Hindu po sa ko dangte po kanin lungrol lemaya India ni nom na takpo ni in kasria buena ina kentel tlem tar lang leang Pakistan hian Indian ne na lekharon thonin Indus Water Treaty chungchang su ngai tur thale turin India sarkar angem India hian ala chang lova Operation Sindur ero ala top lo thule ala kalreng thu asoi aswa lutuk zara le poya khoi pe lutuk zara India most wanted Masud Azhar chu a ho sa thu dona alaina nai mi som paliset India in be puya thak na an thia wangin rala sum Pakistan sarkar atangin vaibel che som pali lo ya dong don mithi hi pakhazela vaibel che khatin rala ni don ani Rajasthana Jaisalmer le Sri Ganganagar khuwa te chuan Pakistan lam sim card man khaptlat ani Pakistan hian to wara dabel nuala en thak na tho na na ti an ring ani Central Consumer Protection Authority chuan Amazon le Flipkart ba ka online a thil cha na reng a Pakistan lam thilte la thavek turin atia engma India lam atangin cha theih ani lowang Pakistan a chuan Nitin mamo ato to le a purun sen ke je khat po cheng zani somnga kai chauto dorkai te chon India atanga an lak lu lo an tuar leti an soilom fir fiak manga minon ti boy man hi chu intel chhomol mol dor ani hi boycott Turkey awangin Turkey e pulchu bazara mu tura to manglova azur thin tu point shal an tum lova tumpo ni se leitu turam mu zo to lo e wangin Turkey hian vaibel cheza vel kumtenin a lo tura ngai ani Turkey le Azerbaijan lama zin tumbuk zangjong te an cancel le vekloma Azerbaijan hi Turkey ang thova Pakistan trantlat tu ani hetia booking cancel ani wangin Turkey Tourism Department chuan Indian he na boycott lo turangen na athon ni in soi ani engpon isala boycott ro se mo India ram min ti theivak lo min tran lo tu USA tiang reng Turkey tiang reng himo ngai san vak hi a hun to lo ani he khovel hun mor to le tu ka hian min tran te kan trananga min tran lo te kan tran lo ve to mayang tichuanin hei Russia in S400 aya changkang le tunlai zo S500 Prometheus India pe karem ti thu hi ki alcohol ni hi na ron zia ka kan air defense system S400 that zia chu tun kanin dona po kan hriat kha tuna Russia in S500 India pek min tum leng po ni sela kanan chiar le ange a missile defense system tunlai le tra S400 that zia chu soi angai to om love Operation Sindura kan India min veng him tu ni in melma Pakistan drone sommat chuang le missile pariat alo tukzal vek aniya S400 ti athazia ria in Russia in asiam chu anu loka China in a leve nga la NATO member Turkey po kha NATO thil siama in ngat ngam lovin S400 kha NATO in a rem ti lo chung in a leilu inga tani kha chu chu na thazia ril ne leang S400 aya thale turu zo hi Russia hian asiam chuak le der to a chu S500 Prometheus ani sang isom ni pakhat khan Russia po ina nei ve tran chawa Russia po hian du khop an la nei big lova S400 ma ha hi pina thazia kan soyani chuan atluk pui reng la omlo S500 Prometheus page chu abon ra dan tur ngai tu chuan pui takani yang S500 chuan eng hypersonic missile po akap thavek theidona
kinzal hypersonic missile matsten chuanga thlok chak khovela kap ka thei om chuna ni don ani S500 chu second khata km saria chakin na thloka eng hypersonic missile po km 0 khom chuami chu alo dang chan vek theya hypersonic cruise missile intercontinental ballistic missile ICBM 5th generation fighter aircraft steel aircraft satellite space based weapon te vansanga alo ti chevek thei don ani Chadon le mai S400 that ziah hi kan soi thina S500 phei chu tingai na om don lo ani hi vansanga KM zaruk target thelmi lovin akap tha thei dona ballistic missile interception KM sangthum zanga chuanga la akap che thei bok vansang space atmosphere kianga sanga target tlami lovin alo ti chepap pap thei dona arwalin hypersonic missile som chuanga lo engage thei dona ni S400I na truana le thum chuangin arang zok bok hetiang kopa missile defense system thale changkang phok si hi Russia lo chuan an la nei lo ati theya tuna Russia hian a thian thaber tia soingam India chu pe karem ti boka avoi ni nan India hi azor toa zorpang ai mai pon azor lova India chu siam chua puya asom hialani S500 siam puya nge asom ti na ni chu Russia hian India hi adu sakfal thei leya 5th generation fighter chok thar SU 57 nge po India apek phal thu asoi towa India ne na siam dun po arem ti hialani heti lai hian S400 chu operation sindura ache that ema wangin India chuan a zong chang dawa adang Russia ne na adil bela chu po Russia chuan a rem ti thu asoi le to Russia hian India hi adu sakleya chu wangin India po hian Russia ral thu malaina sa boka tuna hian Russia ral thuam India ina lei to lang sar zol thren khatet chu S400 battle tank T19 MiG-29 jet Su-30 MKI multi-role fighter BrahMos missile system te anni India hi khovela ram thang chak ber te singa mi ani meka sangni somni pasari vela hian economy ya Japan ale pel tura ngai ania sangni somni panga GDP tharbera chun Tamil Nadu GDP chuan Pakistan rampum pui GDP apel to hiala military news chen khata chuan a tharber an te na chuaka chuan Air Force saklama India chuan China ale pel chi angin soya oma heti khopa mason na sa India tan chuan military hi a quantity mai ni lovin a quality a siam thata quality thale tunlai zonga a in herrem hi a hun to takzeta China le nei to po in an la nei phak lo S500 ngai mai hi India hian Russia in a phal zaw lai hian lo a men ngal vat se a thalo mo Donald Trump chuan 5th generation fighter F-35 pek a phal tu a sei to boka tun operation ate khan F-35 emaw Su-57 te India hian lo nei to phaise chu Pakistan tan chet ngai na omlek lovin India hian na suwa sam thei to na lo ni China kan khing tarau ro Su-57 emaw F-35 emaw le S500 ti kan nei bel chuan China tan zuam chi India hi ani ngai to lovang China ne ni hei kan boi chhaule don ni te po ina langa amaro chu S500 kan nei le phei chuan van sang atangin engtin ma minon kap boi to don lo ni berin na lang to ni tichunin hei Pakistan lama tul chung buaina na sawi meya Balochistan 10 independent am puanga engponi sela update kanan tar lang venge Balochistan Liberation Front and Pakistan laka independent an puang hemmai Pakistan sarkar in firfiak poltia an buai pui kumlun Balochistan hi Pakistana province lian berania ang Balok nationalist leader 10 India Pakistan 10 son sanlai chu in Pakistan laka declaration of independence an puang mi amai Mir Air Balok prominent Balok activist le writer in Tutsu Asiamin Republic of Balochistan formation to apuang India sarkar ne na Balok embassy in New Delhi ya din adil United Nations ne na block declaration of independence pui na adil bok an mamo zual pui currency passport insurance ye pui na adil Balochistan Liberation Army BLA hi Pakistan ten firfia ka an puang Pakistan ramhun sang operation Herof mangin hun sang somnga pakhata voice sari pakhat Pakistan sarkar mun poimo Pakistani military and intelligence facility police station minor transport vehicle major highway infrastructure te anbe Balochistan Pakistan largest province ni Mekhi
princely state of Kalat an ni ṭhin ma se Pakistan in sang khazakwa somli pariat khan an la sang khazakwa somli pariat atangin an ram chung bik a pol sang Pakistan atanga in lak rantum an lo chuak zela human right organization dem Pakistan sarkarin helai mun hi in thana le thil chi sang a an malak na an Sawisel na ṭhin ani tunai kham Pakistan in prominent Balok rally driver Tarik Balok thana wangin BLF le Pakistan an buai le zual Balochistan poimo na deep water Gwadar port China Pakistan economic corridor tan hun poimo om hepo thi Balok insurgent ten am Beijing le engpo ni sela Balochistan ten tikhan zalen na tuna an suala independent an puang verupa Pakistan hi chuan in India hi aron ti buai ngam hi arin om to che lo ni an tual chung buai na po buai na turi an nga viaw ani chuan in China te pon ti khan aruna chal a mun then khat chu kan ramani ti in ming te an ron thaka engpo ni se China le Pakistan em buai na engemaw thu thara om le ni chuan kan ron update le anga tuna tan chuan kan du tok le photang